Migrant iz Afganistana opljačkao turistu iz Indije u sred centra Beograda. Na YouTubeu je pre 3 dana osvanuo snimak jednog od najpopularnijih YouTubera iz Indije. Ovaj put je došao u Srbiju. Lepa reč o našoj zemlji kao i svaki stranac koji dođe. Do jednog momenta. Ono što se desilo posle se može nazvati malim međunarodnim sajber incidentom, s obzirom da se gomila besnih i ogorčenih Indijaca obrušilo na srpsku policiju u komentarima uz opaske kako neodgovorno rade svoj posao i kako ne mogu poverovati da se tako nešto dešava u evropskoj zemlji i sa pitanjem da li je Srbija bezbedna zemlja za turiste. Naime, o čemu se zapravo radi? Popularni YouTuber koji ima kanal pod nazivom Mountain Trekker je odseo u Beogradu da bi u jednom momentu njegov poznanik ili prijatelj bio opljačkan od strane migranta Afganistanca u sred bela dana pored hotela Moskva. S obzirom da je video na hindu jeziku koji koriste Indijci i da nije bilo drugog prevoda, događaj je u dobroj meri opisan u sekciji za komentare na YouTubeu od strane gledalaca iz Indije. Komentara ima oko 1000, dok sam video snimak za samo 2 dana ima oko 180.000 pregleda, dok vlasnik YouTube kanala koji je objavio ovaj video snimak pod naslovom na engleskom jeziku Indian Robbed in Belgrade, koji je dodatno narušio kakav takav imidž Srbije, ima oko 1.400.000 pratilaca, što priznaćete bez obzira na ogromnu populaciju stanovnika u Indiji, za srpske uslove to značajna brojka. Kao što smo rekli, ovaj video, s obzirom da je naslov na engleskom jeziku, pogledat će između ostalog i ljudi ostalih nacionalnosti i tu su se već stekli uslovi za nastavak negativne kampanje protiv Republike Srbije i njenog naroda. Ovaj se događaj zbio u novembru prošle godine, a zašto je vlasnik YouTube kanala odlučio da sada postavi ovaj video snimak, ostaje nam samo da nagađamo i da pronađemo neku osobu koja zna hindu jezik i kako bi pomogla u prevođenju ovog video snimka. Policija nije odreagovala i ignorisala je ovaj događaj, ali avaj, ljudi iz Indije i njih dvojica nisu. Snimili su videoklip, progovorili o incidentu, a ispod snimka se nalazi na 1000 komentara podrške ovog YouTubera i njegovog prijatelja, uz opaske kako nisu očekivali od Srbije ovako nešto uz apel da srpska policija reaguje i učini nešto. Inače, pored ostalih stvari, migrant iz Afganistana je ukrao i skupoceni iPhone uređaj od turiste iz Indije. Takođe, politički pismeniji su ostavljali komentare u vezi geopolitike kako migrantska kriza stiže u Evropu, iako su neki olako shvatali taj problem, ali i potvrde da se još nekim ljudima koji su turistički dolazili u Beograd dogodilo isto. U svojim snimcima koje je napravio Srbiji, ima ih više njih, afirmativno je govorio o našoj zemlji. Istakao je da su ljudi beskrajno velikodušni, ali je ipak, pored lepih reči o srpskom narodu i noćnom životu u Beogradu, zatražio bezbednost za turiste u Srbiji. Odgovora od MUP-a u vezi ovog slučaja nema, a YouTuber i njegov opljačkani prijatelj ili poznanik očigledno nisu upoznati da se policija trenutno bavi aferom prisluškivanja predsjednika Srbije i da za turiste nemamo vremena.